Ebi byona bitakabireho hariyete nakamya obira yesere rukiiko rw'ebyokwerinda ahabwa enshonga yo kugira ngo mu kyaro eki Abataka nibatwara amateeko mu ngaro ahabwo kubateekateekaho kuba bashuma nuko omushija kugambira R.D.C okwo abazigu bataano bahambira omuhara. Mwe mukwata omubbi mukola ki? Muyita poliisi. L1 chairman mmanye namba zaffe. Si kirungi kwatwayira amateeka muki mu ngalo. Ndi mwana mwenda kuboneza ekyaro kyanyu bachairman n'abantu bali aba bachairman banywa abekinareba bachairman banywa aba nubo baseme kuba nubabamanyira ekibine kirungi nyekiro bagihire muhara wanje kubaja muhara wanje bamutwara aha kereziya hari niho bamutandire bashanga buri mutumbi ekireki omwishiki agizire ngo bamuhire ebitokooza bwongo aha bara ya Twine nuko R.D.C kuragira kumukwata kuba amazire kumukwata Abataka nikwe kutandika okwetombwita ngo tuba kumukwasire ekiretire R.D.C yarwo mu mbera hamwe n'abakuru abiza nabo amazina nibanyeta Kahinde Wilson Madam mwe atakamba mulireko abo bonna abaana abakikoze tujja bakwata oba bato abakulu n'abato abazadde babwe nabo tujja bakwata. Ogu ayongire kugambira omuduumizi wa polisi ngo ayine kukwata nyina w'omwana ngo naguza Abatsigazi amaru abeera mu bbala mwasula mwasiiba n'omuwala ndozaika atunda omuwala mama omugulira omuki gendayo tumuterekeyo n'abakazi bona abasirusiru ng'oyo balabireko kasika yagambize nalya yagamba kiri kugira ngo omusigazi kuzira mangu agire mu wanje kugamba ngo Twine Abatsigazi bataano abakozire ekikorwa eki bakiburiza amaisho konka polisi egize neija kubakwata ebatwara omu kooti. Gasha kwa Ramadan.